y alcanza a según 7 muerto, mientras 10 el llaman record herido ng mga insidente de tiro, explosión y strafing. Ella ocurrió el mismo día de la elección na Area of Responsibility del Western Mindanao Command. Este el cosa y habla el portavoz del West Mincom, Major Filmantan Iho. Uno aquí, amo el incidente de strafing, Alina Sulu, y Maluso Basilan, y el incidente de tiro na Lanao del Sur. Western Mindanao Command, meron na 7 na namatay at 10 na na-wounded. Oo. And for the total violent activities, this is covering May 9 to 11, meron 46. Oo. Ranging from shooting, staffing, explosion, sari-saring mga reasons. Oo. Asigun pakuntan, epekto de este cuantos mga probinsya na Sulu Ilanao, ella deklara lang temporary halt of voting o no hay porsigil eleksyon. Después que mismo mga BIs, ella man atras sirbi por causa ng miedo del di la seguridad. Donde este mga tiempo yaman record el COMELEC con el 4,000 mga presinto que no hay pa pwede man cast na national elections ese tiempo. Ya decidió el COMELEC que el move con la elección para ng mga siguiente días na ma-mencionado probinsya, donde el PNP asigun el asumi como mga BIs itaman-train niya kanila este tiempo. Ngayon, ang gagawin, tuturuan muna kung ayaw na ng BIs. Siguro merong isang grupo na ite-train, pero dapat both political parties should agree na silang magkakandak ng eleksyon. Kung nag-agree na, i-schedule na yun. So, ang situation ngayon, nag-uusap-usap. No hay asigun na control del AFP el COSESO CD, siendo mayoría del mga incidente lejos donde yaman deploy al di ng mga personajes, pero ya pwede asigun sila insigiras responde junto con el PNP. Minimal asigun este mga insidente, comparando del mga pasaw eleksyon, donde hasta mga maestra el tamuri por causa kanila takabatira el mga private armed group kataman a pabor ng mga politiko. Ta-investigaya asigun aura el PNP kung este mga insidente. Albert Luna, Dateline Zamboanga.